بێرێ ئارزانە ji marketa arzantirin em bin malê jî heka kûn bê em dîsa bo wat zivirênin qedrê me digirin bo ailê xwe mûsimê wan nakeya û arzan dinim em jî bo ailê xwe dikirin heka yekî ser şar a firoşê alem jî bo xwe direziqê bo xwe rizqê xwe bo rizqê ailê xwe dibê tên marketa dêrat marketa tu 20,000 bikirê tê werê vêrê 10,000 bikirê خد تاني شبونا بتشيكي خوان ذكرن وضعك انا كورونا خد ناخذ بتشيكي وان كيفن ديفيد خوازن قد مالي خذ بن حرصال مسبح فكر يبون خد بتشونا مسبحه صار مسبح خرقرتينا كسنار مسبحه بەنسبەت کاری سەهۆڵی شەوە زیاتر لە مەوسمی گەرما و لە ئێسایا کە گەرمایە پێویستە کارگە 24 سەعات کار بکە هەرچەنە کارگەی ئێمە لە 12 مانگا کارەکە ئەوانە بەڵام لە ئێسەیە کە خواستی زۆری لەسەرە 24 سەعات کارگەکەمان لە خزمەتی هاوڵاتیاندایە. ساڵانە بۆیان تەمیرەکەمەوە بە پارچەی یەدەکی تازە و ئەوانەی کە کەم و کوڕیە بێچاکێکەکەم بۆی لەبەر مەوسمی گەرما ئێمە زیاتر خواست لەسەر بەفر زۆرە بێ ئەبێ خۆمان ئامادەکەین بۆ ئەو مەوسمە بۆی ئەو هاوڵاتیانەی کە بەڵێنمان پێداون بەفریان بۆ دابینکەین لە ڕووی بەرهەمێنانەوە کەم و کوڕیمان نەبێ بەرهەمەکانیان بە باشی گەیرین ڕێس و بە پاکوتەمیزی و بە شێوەیەکی تەندروست. Before the coronavirus, actually we have many customers from all over the world, and right now much more. But for example, with this virus, we have to wear gloves, clean our hands much more often also, and our hygiene and health is the most important things. And we also have some signs on the floor. And for me, I think our museum open, we want to show like there's still some fun in the life. People should come back to taste chocolate because, you know, I'm happy to make chocolate. I wish people also happy to taste the delicious chocolate. I came to this museum because I really like chocolate, and Belgium is one of the most beautiful places to experience chocolate. And this also, the demonstration was very fabulous. I never expected to see chocolate making like this. Actually, it was really great.